Reka nongeye mbasuhuza inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, nibyo agaciro kwa mukomeje kubana natwe, turabashimiye kubw'inkunga mudutera, ariko natwe ntago tubatesha agaciro, ahubwo tubategurira ibiganiro byiza birimo n'amakuru agezweho mu masaha atandukanye y'umunsi. Nitwa Ruben Masengesho, mbazaniye amakuru agezweho muri aya masaha. Ndaza kubabwira ko mu karere ka Gisagara amakimbirane y'umwana na se yatwaye ubuzima bw'umwe muri bo, kandi ndaza kubabwira ko Dorcas na Vestina bashobora ngo kwishyura agera kuri miliyoni 30 amafaranga y'u Rwanda kugira ngo babone cyangwa se bagire uburenganzira ku bihangano byabo. Kandi ndaza kubabwira ko Kevin Kade yongeye kwikura mu bitaramo bya Iwacu na Muzika, kandi ndaza kubabwira ko umunyapolitiki Ingabire Umuhoza Victoire yasubikishije urubanza rwe. Ndaza kubabwira kandi ko hanze y'u Rwanda mu Burundi yafashwe ashinjwa guparika hatemewe, nyuma yitwa ikihebe, ibindi kwifungwa rya Babunga. Ndaza kubabwira kandi muri Afrika y'Epfo umugabo yafatanywe Sikorupiyo 150 ku kibuga cy'indege cya Cape Town. Reka tuyahere mu karere ka Gisagara, mbabwire ko amakimbirane y'umwana na se yatwaye ubuzima bw'umwe muri bo. Umusore w'imyaka 18 y'amavuko witwa Habumugisha Christian arakekwaho kwicisha se umuhini amuhora ibyo yise gusesagura umutungo w'urugo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugombwa Giraneza Crisante yamirije umuseke ko nyakwigendera Nseguye Elias imyaka 48 koko yapfuye. Yavuze ko nyakwigendera yarabanye n'umugore we mu makimbirane haterwa n'imikoreshereze mibi y'umutungo w'urugo. Yavuze kandi ko yajyaga ayagurisha umusaruro ukomoka ku buhinzi, amafaranga uvuyemo akayakoresha mu nyungu ze bwite, bigatuma habaho ubwumvikane buke hagati ye n'uwo bashakanye. Yagize ati umugore we yagiye gutabaza mudugudu kubera ko bari bashyamiranye n'abana, agarutse asanga Umugisha Christian amaze kwica se. Gitifu avuga ko inzego z'ubuyobozi bw'umurenge, polisi na RIB zimaze kumenya amakuru zahise zihagera zisanga Nsaguye Elias yarangije gupfa. Bamwe mu baturage bavuga ko basanze Habumugisha Christian yakubise se umuhini mu rubavu no mu mutwe, bakavuga ko atigeze asamba kuko yahise agwa aho ngaho. Gitifu Giraneza yasabye abaturage bafitanye amakimbirane n'abo bashakanye ashingiye ku mitungo cyangwa ibindi gucika kuri iyo ngeso yo kwihanira, ahubwo bakajya bihutira kwibwira inzego z'ubuyobozi kugira ngo zibakiranure. Habumugisha Christian afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ndora, naho umurambo wa se ukaba wajyanywe kwa muganga kugira ngo usuzumwe. Dukomeze kuri inkuru ivuga ko Vestina na Dorcas kugeza ubu nta burenganzira bafite ku bihangano byabo, aho basabwa arenze miliyoni 60 amafaranga y'u Rwanda kugira ngo babashe kugira uburenganzira kuri izo ndirimbo zose basohoye. Vestina na Dorcas bakoze indirimbo 12 bafatanyije na MIE Entertainment Limited, kandi buri ndirimbo bashyiriweho agaciro ka miliyoni 5 amafaranga y'u Rwanda, mu gihe haba hari uruhande rumwe muri bo rushaka kuyegukana. Dukomereze kuri inkuru ivuga yuko Kevin Kade yongeye kwikura mu bitaramo bya Iwacu na Muzika. Umuhanzi Kevin Kade yatangaje ko atazabasha kugaragara mu bitaramo bya Iwacu na Muzika Festival bitewe nuko ari kwita ku buzima bwe butameze neza, akaba ari icyemezo cyafashe abigiriwemo inama n'abaganga. Mu itangazo yashyize hanze kuri uyu wa mbere yavuze ko nubwo bigoye ku bafana be bari biteguye kugirana ibihe byiza nawe, ariko ko ku rundi ruhande ubuzima bwe no gukira neza bigomba kuza mbere ya byose. Yakomeje asaba abafana be kumusengera agakira vuba. Hanyuma kandi ngo iyi ni inshuro ya kabiri Kevin Kade yikuye muri ibi bitaramo, nyuma yuko mu byabaye umwaka ushize yikuyemo ubwo yajyaga kuririmbira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Rwanda Convention. Iba bitangaje mu gihe tariki ya 20 Kamena 2026 ibi bitaramo bizatangirira mu karere ka Huye. Dukomereze kuri inkuru ivuga ko umunyapolitiki Ingabire Umuhoza Victoire yasubikishije urubanza.
Urukiko rukuru rwa Kigali rwumvise inzitizi z'umunyapolitiki Ingabire Umuhoza Victoire wagaragaje ko atabonye umwanya uhagije wo guhura n'abarwanashyaka be bahuriye muri dosiye imwe kugira ngo bitegurire hamwe urubanza. Ubushinjacyaha bukurikiranyeho Ingabire Umuhoza Victoire icyaha cyo guteza imidugaro cyangwa se imvururu muri rubanda. Ku itariki ya 15 Kamena 2026 mu cyumba cy'iburanisha gifite nimero ya 4 habereye urubanza rw'umunyapolitiki Ingabire Umuhoza Victoire yari yunganiwe n'abanyamategeko batatu. Umwe mu bunganira Ingabire Umuhoza Victoire yavuze ko mu bihe bitandukanye basabye ko uwo bunganira yahura n'abo bahuriye muri dosiye imwe ariko biba iby'ubusa. Nko ku itariki ya 18 Gicurasi no ku itariki ya 2 Kamena 2026 bandikiye Minisiteri y'Ubutabera basaba uburenganzira ku bantu barebana n'urubanza bose ko bahura bagategurira hamwe urubanza ariko nta gisubizo bahawe. Yasubije ko batashubijwe ariko ntibacitse intege. Yavuze ko kandi u Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga agenga imfungwa ku buryo Ingabire Umuhoza Victoire yasabye kuvugana n'umuryango ariko akabyangirwa. Kera kabaye mu ijoro ryo kwa 14 Kamena 2026 aribwo Ingabire Umuhoza Victoire yemerewe kuvugana n'umugabo we. Umunyamategeko wa kabiri mu bunganira Ingabire Umuhoza Victoire yavuze ko abantu bareganwa mu rubanza rumwe gereza itigeze yemera ko bahura. Yasobanuye ko wenda nubwo abagabo badahura n'abagore muri gereza n'umugore bareganwa bafungiye hamwe gereza yanze ko bahura. Dosiye ya Ingabire Umuhoza Victoire ayihuriyeho n'abandi hariyo mpamvu yasabye ko bahura bakaganira mu rwego rwo gutegurira hamwe urubanza. Umunyamategeko wa gatatu nawe yunze mu rya bagenzi be yavuze ko umwanditsi w'urukiko rukuru yamwandikiye amumenyesha ko atashyizeho imyanzuro yo kwiregura kwa Ingabire Umuhoza Victoire ku cyaha akurikiranyweho. Ku itariki ya 19 Gicurasi 2026 abunganira Ingabire Umuhoza Victoire bandikiye urukiko rukuru basanze abunganira Ingabire Umuhoza Victoire urubanza bararwimuriye ku itariki ya 15 Kamena 2026. Yavuze ko umushinjacyaha yari yasabye ko rwakimurwa bitewe nuko atari buboneke kuri iyo tariki. Banditse ibaruwa ku itariki ya 10 Kamena 2026 igenewe perezida w'inteko iburanisha urwo rubanza. Bamenyesheje Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa ya leta bamenyesha ubushinjacyaha urukiko rw'ikirenga na perezida w'urukiko rukuru bibutsa amahame mpuzamahanga agenga imfungwa n'abagororwa ko ateganya ingingo zemerera imfungwa n'abagororwa igihe baba bashaka guhura n'uwo bunganira cyangwa se we akaba yaganira n'umuryango we. Ukuriye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu nawe yarandikiwe amenyeshwa ko Ingabire Umuhoza Victoire yifuza koroherezwa akaba yategura urubanza mu buryo buboneye. Birumvikana rero ko inzira zose zasabwaga kunyurwamo abamwunganira baziciyemo ariko ntiboroherejwe kugira ngo umukiriya wabo abashe gutegura urubanza. Abunganira Ingabire Umuhoza Victoire basoje kugaragaza inzitizi zabo. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza rwakomeza nta nkomyi. Umushinjacyaha yavuze ko impamvu zatanzwe n'abunganira Ingabire Umuhoza Victoire zidafatika kuko zishingiye ku marangamutima ye n'abamwunganira. Yagize ati birababaje cyane kubona abanyapolitike bazana amarangamutima mu rubanza. Abunganizi bahise bamenyesha urukiko ko umushinjacyaha akwiriye gukoresha amagambo adakomeretsa umukiriya wabo kandi n'ubundi asanganywe ibikomere bishingiye ku marangamutima. Urubanza rwakomeje aho umushinjacyaha yavuze ko nta mpamvu bagaragaje ifatika. Perezida wayoboye inteko iburanisha yibukije ko Ingabire Umuhoza Victoire atahuye n'abo bareganwa. Umushinjacyaha yavuze ko ikibazo cyari kuba iyo Ingabire Umuhoza Victoire atabasha guhura n'abamwunganira. Yavuze kandi ko ibyo bitamubuza kwiregura. Yavuze ko nta tegeko ryishwe cyangwa se ibwiriza ritubahirijwe. Yanababwiye ko nta nyandiko babona zisaba guhura n'abo bareganwa muri dosiye imwe. Yavuze ko nk'umushinjacyaha bamenyeshejwe kopi kandi iyo utandikiwe ngo ntusubiza. Yibukije ko gereza ariyo icumbikiye Ingabire Umuhoza Victoire bityo bafite impamvu zabo zo kutamusubiza. Yavuze ko Ingabire Umuhoza Victoire atigeze abura uko yivuza. Ingabire Umuhoza Victoire yabuze pomade n'umuti w'amenyo
Dentifrize yavuze kandi ko ibyo bitamubuza gutegura urubanza. Umushinjacyaha yavuze ko atigeze abura uko ajya kwivuza. Ku ngingo yo kutabonana n'umugabo we yavuze ko Ingabire Umuhoza Victoire bagenzuye basanga arasurwa nta kibazo. Ku ngingo yo kuba Ingabire Umuhoza Victoire yarabujijwe uburenganzira bwo guhura n'umupasiteri we, umushinjacyaha yavuze ko muri gereza basenga kandi cyane ndetse ko bahabwa uburenganzira bwo gusenga. Mu gusoza, umushinjacyaha yasabye ko Ingabire Umuhoza Victoire yareka gutinza urubanza ku mpamvu yise izishingiye ku marangamutima. Ingabire Umuhoza Victoire yavuze ko yifuza nibura guhura n'abo bari kumwe muri dosiye inshuro enye cyangwa se eshanu kugira ngo babashe gutegura neza urubanza mu rukiko rukuru. Urukiko rwashyize urubanza ku itariki ya 16 Kamena 2026 saa 5. Dukomereza hanze y'u Rwanda tubabwire ko yafashwe ashinjwa guparika ahatemewe nyuma yitwa ikihebe. Ibi ni kwifungwa rya Babunga mu Burundi. Umunyekongo uzobereye mu mateka y'akarere k'ibiyaga bigari Benjamin Babunga Watuna amaze igihe kirenga ibyumweru 2 atawe muri yombi n'urwego rw'iperereza CNR, igikorwa abasesenguzi bagaragaza ko gishingiye ku mpamvu za politike. Babunga yafashwe mu ibanga rikomeye ku itariki ya 27 Gicurasi 2026 aho byari biteganijwe ko yoherezwa i Kinshasa kugira ngo akurikiranwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bumushinja gukorana n'ihuriro AFC M23. Urugo yaracumbitsemo rwoherejwemo abakozi bashinzwe nyine ubutasi bararusaka bagamije kureba niba hari icyaha bumushinja. Bafatiriye mudasobwa ye, telefone n'ibindi bikoresho, ariko babura ikimenyetso na kimwe cyerekana ko yaba akorana n'abitwa abanzi. Mu gihe yari amaze iminsi 2 ari muri kasho ya CNR i Bujumbura, ubwo ni ikigo nyine gishinzwe ubutasi, amakuru y'ifungwa rye yahise ajya ku karubanda aratabarizwa. Icyo gitutu cyatumye leta y'u Burundi hagarika by'agateganyo umugambi wo kumwohereza i Kinshasa. Amakuru ava i Bujumbura avuga ko abakozi bashinzwe iperereza bafashe Babunga bamushinja guparika imodoka ahatemewe mu kibanza cya kabiri, ariko ko ibyabereye mu ibazwa rye biremereye kurusha uko yabitekerezaga agifatwa. Ibazwa rya Babunga ryarimo abakozi ba CNR n'umudiplomate waturutse muri ambasade ya Repubulika Demokarasi ya Kongo i Bujumbura. Ntibyari bisanzwe kuko nta washoboraga kwiyumvisha ko ikosa ryo guparika ahatemewe ryaba rifite aho rihuriye n'ibibazo bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko intumwa ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yasanze Babunga muri kasho, imubwira ko agomba gukorana na leta ya RDC cyangwa se agahura n'ingaruka zirimo koherezwa i Kinshasa, gufungirwa i Bujumbura kugeza igihe kitazwi cyangwa akaburirwa irengero. Babunga yanze ubusabe bw'iyi ntumwa birakaza leta y'u Burundi, nibwo yafashe icyemezo cyo kumugerekaho ibyaha bikomeye, imwohereza muri gereza ya Mpimba iri Bujumbura mu ijoro ryo kuwa 5 rishyira ku ya 6 Kamena. Dosiye ya Babunga yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha bw'u Burundi, ubu bumushinja ibyaha birimo kunekera amahanga, gushyira mu kaga umutekano w'igihugu n'ibikorwa by'iterabwoba. Benjamin Babunga yakoreraga imiryango y'ubutabazi iba mu Burundi. Umuryango we azwiho gusobanura umunsi ku wundi amateka y'akarere no kuyasesengura yifashishije imbuga nkoranyambaga. Noneho dukomeze muri Afrika y'Epfo tubabwire ko umugabo yafatanywe sikoropiye 150 ku kibuga cy'indege cya Cape Town. Umugabo w'imyaka 28 y'amavuko yatawe muri yombi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Cape Town International Airport giherereye muri Afrika y'Epfo nyuma yo gufatanwa sikoropiyo 150 nzima zifite ubumara yari yahishe mu mizigo ye. Nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru The Citizen, uyu mugabo yafashwe nyuma y'ikorwa ry'umukwabu ryakozwe n'ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ubucuruzi butemewe
bw'inyamaswa n'ibinyabuzima rifatanyije n'ikigo cya Cape Town Nature. Amakuru yatanzwe na polisi kuri icyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Cape Town International Airport agaragaza ko abashinzwe umutekano bari bahawe amakuru y'uko hari umugenzi wari watwaye Scorpio mu buryo butemewe n'amategeko. Nyuma yo kumenya imyirondoro ye no kumukurikirana ku kibuga cy'indege, basatse imizigo ye basangamo izi Scorpio zihishe hagati y'imyenda ye yari yitwaje. Uyu mugabo yahise ashinjwa gutunga inyamaswa zo mu gasozi mu buryo bunyuranyije n'amategeko agenga kubungabunga ibidukikije n'ibinyabuzima muri Afurika y'Epfo. Scorpio zafashwe zahise zijyanwa ku kigo cyihariye gicungwa na Cape Town Nature kugira ngo zibungabungwe mu gihe iperereza rigikomeje. Abayobozi b'ikigo Cape Town Nature bavuga ko agaciro kazo ku isoko kataramenyekana. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, ni naha dusoje amakuru yaragezweho muri aya masaha. Tubashimira ko mukomeza kubana natwe mu bihe bitandukanye. Muri abagaciro niba muri natwe tubategurira iby'agaciro. Nge nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza.